Mwaka livario kiade kicako lega makelo Luo community unyo Luo matikin piny pat Kampala karachel. Moki piario ame lego me Luo service lori kede kawempe All Saint Church. Luo service moki ame kawempe All Saint Church. Obiro chwa hele mwaka tutumia rio kedade. Lega mano chake All Saints Church kawempe kamenoni Luo service ketiero ati kon geno chako lega mamegi I otkwan. Chuna yom tutwal nini matini wan wabino kakwero mwaka piera rio malega meguo wigede ikineno mena mireme All Saints kawempe. Amaloki waki piera rio mokarange jono popi ati revra. No aratie la puony dini no atelo mene Luo community mati Kampala dujuenga. Chi kawempe oberu church number chiel ma arabina yabo Lega Luyee. No walegi out class, bien out lega eni, no chawa pay. Ikwemi mwaka piera rio gen go karoke plan ma pat kid ma won kompa yupman mistongom tero kwede kany. Service tiame tiadon. No ni natini ni watu ni yiko me kwero mwaka ni utawe ni oket ajob. Ame wana ro gero kede kanisa meluo. Ame ka yini bidu ya itu malo kusha. Akadi bindi pingi uleb. Nous binu ekay lego nous amé ñew lebi du commun no bero leb no leb luo donc ka yuti raw Kampala kan bin na ka wembe yo sen charge binu ngo lega mi lego kede lebi du commun mo bero leb luo tinni wan fi ka job na machel trawni ger otta puñwa be do ngatie ama kada puñor ken waron pani tu mala ma Uganda ko ja binu telwa ka wembe kanene me ario tawmi dang we have a job. Made a gero or a vikawa, meshing a tech. Eka de Tomido, Ger Canisa, a man Lega Leb Luo, Pire Kenneth, and Canisa 1 Yeni, T Leb Uganda, T Leb Mono, the Leb Luo. Eto go Yemi Walobo, a man one who will tomorrow, make you a Kwawu, no bedo Canisa, a man bedo mea Luo to comment the All Saint Church. Honorable Beatrice Akelo Akori, woman MP Agagoma Benoti, Minister of State for Economic Monitoring, Owachiwi Teach Karachel, NAUT, Mobokelo Luo Community Karachel. Dore mi atek twin machalo Luo, ne kawa medeke ripe machalo man, where wabi don malo. Pian wa ribo tam kachel, wa kelu netwa kachel, kanam peroti ye nyogorti ye wa chungkilo watwa. Weko wan bero wa bichu maro machalo Luo. Weko wan bero wa biyile maro machalo Luo. Yan ko birika wa biro ka chel wa tora kitene. Le wore mo gwakti kamatere mi otam nyoy konye wa endok dire ma konye la wore. Tu weka lego Luo ma kiti bopin ma pat weng. Petien lokane kay way Luo community we ring way la mi ring way churi. Ko ne ring way la Luo. Kakama iuruti ye machalo Luo kuro ram di Uganda way. Ki joker betilo mo we lega endo wa biro ka lega no biro kin mapira te kimi ario lega ribudano kelo unity ku biro wando ti kan jalo Luo bidon koro la koro ta joli koro lu koro jopadola koro chudi la buo koro ka joma ka bera mai doni kumam wando ti dulati Princess Nasolo Pauline, Private Secretary to the President State House, kun eno bino kaka ngad mea chil maki or NK State House, man political mobilizer, Mr. Moses Biarohanga, iloke otiro kon wachi. To be here because we are thanking God, and thanking God is good. When we thank God, God gives more. And even the 10 lepers, when the one came and thanked God, was healed completely, and the others got back with leprosy. But when the Luo community proposed to thank God, I think it is good. Reverend Canon Onweng Matikaran Made to Nyolweni Provisional Secretary in Church of Uganda, Wachiman Ginmabe Twal, Keneramot, Rock Tika Jolo, Luo Community Ikin Gin. Kampala, I'm a Lebamo local
leb me pashokan ko bedo Uganda entro gino timo megamo jo meluo me bedo pato ka bedo gi dang miyo gi ot lego entie kan na neno tie chegi so tini ni gino tikiri tien ko me ko ni wan lwa ko bin karachel we ket chingwa yor me rayo lem me chung karachel ketgi we gino nyaot me lego okene bien ot na luo do da oni. Reverend James Luom, Mati Chaplain, Uganda Prison Service, Man St. John Staff Chapel, Iluzera Wachi. Pedichane mawanwa loki dong watiki gai lega maluoti e Kampala kanda biro. Tiki na guru kamano yangana tie, tiki na mwongo St. Paul, watiki St. Stephen Zambia, watiki St. John's Luzira, watiki St. Paul Sokuvu, watiki na Mugongo Church of Uganda, kidong watiki All Saints Kawempe kamatino anotie. Dong git mapire tek ma mer wacho ne bot dano dichwe. Machalo an la kwat. Machalo anati patron malo luo community matie I Kampala. Amero luongo le tino palobamba karone lep makamega leb luo matia chuli lao alu tie japadola tie kumi kumam ene ni mirwa marlo ba. Teach karachel ki odlega kelo loga ke don lobo Reverend James Luom mete konwachi. Teach parwot mawano tie di mwaka mapol ba bedo ka teach paloba di luak kunyo wan mo ti te okono. Wanoni pira tek tutwal ki wan me nyewo chok boto ba. Pien la bolu ba anyimwa dogo cholo. Wang Bible mu chuinya matek we wanoni umerwa kup ni tieno wa magati loga kan. Ene book pa Nehemia chura rio ti rio. Kar ma Nehemia chirbot ka baga ma winyo lok ni gang dong u dogo bu ya pa wana bedo do wa to wo. Chi ka baga penyo Nehemia ni pingo wainen mie no wainen kichan kumiyot. Cha dari tieno paloba machalan la kwat kumbedi dati revura. Dari ti paloba. Ento iticha me kwat aneno litieno makamegwa. Aneno apama mete kwar wa meluo. Kite guri maloba mi bot machalo wano tieno luo. Watika toro. Ker watika tumo. Pien litieno watika neno chan, litieno watika lanye. Enginu miyo kumbeti kawano tika kakwero mwaki piera rio Lega Leb Luo vi kere kawempe chunya yom tutwal pien gin mo wan wa timo lega mo wan wa lego kupe kilwak mo wan tika kupe ka wot ma papat mo wan tika wot watika neno joma pol tika bino botlo ba ko kadano meti lokken Lok pa Reverend James Luom pe bo kitampa Sara Nyankol ma enti won komadit pa Luo joint program mo bedo kiri mo teme leb luo ame bedo kacel ko kanisa moro no yo te wore bana dia bino do ma bichi we are going to Naguro church Rwanda we don't want me ura yeso we don't want me la rewa we don't want me ura yeso we don't want me la rewa Pilogangea muchunyi wanduo TV utiana matin Pat Robert Larube ki Kawempe.